download ki bape ya ka channel .bin bat sa hisia ni beteng ya ka series ka balai ka jelly ka ba im ka session ka ba ar agni ka session ka ba ar ni puli ni perkhat ya ka kitab Genesis ka lenong ka ba ar puar pastor hisia no yang samhai ki bat chua ba nakaliang jo pip store pin nyalam yang ya ka jing ya keren masukwa on ra akhmat jongi lang baro hi bape bahagan ni kalau nang bawa puar ngai makadon atli khana khana ka ban kong kadai ka jing tenjo Abraham ya Abraham ban kenya ya Isaac khana ka bakut pa jong ni kalau nang i ka tho span ki bahir pateng no na hor lala perkhat la puli ni arli khana ni makaya persya ka wai Abraham baru khun jong Isaac batang marwai bahap an kenya no bo bleu tenjo yo barhani ko ikapateng bakani khana ba kadai unahor bat ki khun ki jong u ki bobon bat kar Rebecca kadai ka wei na ki khun ki jong u te henrei umengile session ba da pastor tu ni ya chakmat ngan chania api phinyalam ngi bangin keren ngi puli ka wei din ka wei pat bat lesi kanlong ka jing mentoi la da inyo ru banya hateng ban yo banya tai khendiat paham pastor kumba pila ong kanika lenang ko ar wa kidan tiki artli ki bentang katu ko beningkong kalong ka jing kenya ya u Isak i kum ka jing kenya nei ban ka jing tunjo yu Abraham ban kenya ya u Isaac bat ka bar pada kani ka kithu i ki bahyar pateng na u Nahor u basipara bat u Abraham tanginya pen kalong kumno inya lek kembali ki session ni ya kawe hedin kawe ka dekhon nam kan ni rap ini to nget kini ki baya peju ila ya puli lupa ya kan kelnong ka ba arfu ar kanang makan ni rap na kam ta jom hi bi pe kini ki jeng kran kam bahai ka mengila ekran hi phi puli lupa kot ba ma phi hi puson ba sas ngap kan ni to ka dekhot ka beningkong ngan puli kani na kani ka Bible kasi. Barkalajia hadian kini ki eiru. Paublay ulatinjo yu Abraham. Bad ula ong hu ko Abraham. Bad ula yethu hakmi mga. Karukom sedang ia kani ka lenong kebar-kuar. Ia ngi ki bapuli ba kini ke batut wi ka wei na ka wi lenong so wi lenong ngis ngumit tang hadian yung kitu ki jingkut kawan ja. Andai kini ke jing ong ni hadian kini ki eiru kandai kat no kham jalan kandai kat no bar ki kita ke jingja toy kata ngin num ya tai hang ni i bang ni hapdeng jong kat kitu ki jingja ki bala debja khmat dimenta ublei wan ya kren bat u Abraham kumbai kren perlo ke jing khot bat ke jing thi Panan kam nak kentin jing thi nam ong jubah apa. Ta ublei ta itanat bang ni kar kombu jing tho ni te. Ublei u khod yu Abraham ko Abraham ur jubah akmi mangha. Te ka sedang pada tu ka jing keren kan. Te ka ba kham shat jing mut hang ni kolong itu kentin tenju kan. Hamti uladai u beriu jong ka jing beriu bangit ha ublai but ulayai ni ulayai up ya ublai iki jingkular ke jong ublai but ublai ru ula penyo eta ka jingkular di balai bahap na tenju asyik bu bahai ta jingkli mah balai bu ublai uham ban da tenju imat ha ka jing im jong iki beriu ngi di ban mat ka jing tenju Dam himat ya jing tunjuk tahang nu nak bantau wingi. Amat datang ha ki jing tunjuk ansa itu ya jing nong tenrai. Jong beriu na jong beriu hon. Tahang ni rungi iba ublei utunjuk na yo Abraham. Khat kata ne. To khandiat ni syukur datang tiak mo. Wat uji suru. Isu tu dia ublai basi mujing long beriu kata dia bang yang ai. Andai habung kupurai ya kajing long beriu pentali le dia ne keran jong long bulai. Ka testament ko thamanya puli. Ya dia jang jing pun baptis
ublay ti uay ya kajing pelapat ba bau ni tu di khun jong ah u bang so ba e te din jong ta pa de umen sim jong ublay ya lam ya u jisu sya Rikla. ba en ang tu penangkam en pensoi yu kamut ba ublay pensoi dei dan duway no pensoi yang dei tu kajing yat lenti ka tu ka dei kajing tenju tementah hang ni ru ya uni u balong u balanget ya ublay ulah priang ni kajing kular tementah pa de ublay tenju yu tingin pet pada i bentah jong kajing tenju ublay ya Abraham tawnya spoi tu kad ka baar ublay ulaong tu shim mentai lau khun ukun marway jong mi ken u Isak ya uba mi e tu khele ru syakari muraya batu daknya ya u hangta kum kajing aingu thang halor uway na kita kilum ya uba ngan yatho ami akani kajing keren jong ublay hen shim mentah yu khun marway jong me ken Isak long in penwan kum nu kata khun marway Mene khasa malong hakita kis kalenong ka ba Shakman. Ya keren syafang u Ismail u Isa. Kalenong ba arhuwe. Kalenong ba arhu armin tapap hamni u mention ublay ya ukun marway jong meken. Kamut ublay uladap syan syap lupa ba u Isak. Uday ujing tunu ba pala jong ublay. Tang ba. Udah manra rone. Uba mi e Kamut ublay yu i kadok nut ru jong Abraham. Kadok nut jong kaslay nang tau Isak. ta kan long kan ningin hab ya keren te kendian kalong kata kanong rim kajing it manong it ka ublay certify ni u ay kajing kubur kajing u Abraham kajing de u Isak kamut to Isak de khon to it ni te pet bahak kombu kantin mo shim mentah yalau khon marway jong me ken katu kalau mina ni kajing de pring jong u Abraham bat ka Sarah khon moroi tau ni hiudan dan khon sudah kumui deh motang wei be ar pede ya uba mi in penekam ni mi hang ni ngin hap kham penyar kandiat kanum da dei kajing mut to kala ban kentum ya kajing mut kumbangi bangi lagi jong ki khon ani kumba ki kimi ki pa ki jengi ki khon ani ki khon ki ki kimi ki pa nei ani ka kurim bar kum ta ter to kata kalong si benta ande hang ni habong ni ye kamut ba uni undai nong ipateng tong nu wei wan beteng yang ni kapateng Man kalenong ba arhuwe ding ya keren kumta kan. ti yauta ulalong kajing kemen ya kajing mentah ni ulah syang ateli lam ho Isak kamut pura da dong sedang tekan kentuk hadu ang tai di mentah ublay ong ya uni tu da kenyai u hang takum kajing ai ngut hang halor uwei ni kita kilum ya ubah ngan ya thu ame tu kajing lam syang nika ri muraya tekadan hang nu kani ngi sai karan Jan Bethlehem melaringi nyat kum ta tekan num daerah ini penyerang. la suan rap ne tuka wakalong karpang kani yangi Kristen kalong nomor ba udai khun maroi ba ide ta bar kani ka Jakaru ladakan dei sisa kata ka ba ki ya batai ki nong batai dei kini ka Jakar ka ba yang ke temple kamut kadan jingmut am te ingin num dai kata syadu syata nomor kita kilong baki nong batai ki batai indra yangi ngin numpat nyon syata nampai dia kata semen ke berim kitab Genesis di golong ngasu yathu ni ni kiri muriana kalian jik nong batai ki bangi pulih ngat kini ki baya pedro ki pulih